Dan ada krek dengan berdan lecnya seno lecma. Saripna Deljati. Kat kita bentar ay na samba dong ya bersih. Teman yang berjiwa yang di jodoh dia oleh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today is Sunday, entah hari sing Sunday. Kada last day jong ka annual youth week jungi hanus nam ajak pesan. Dia minta kesini nggak ada krek. Tangan sepen EP mah full outfit. Dan ada krek dengan berdan lecnya seno leg mas dan in the afternoon ngisa don ka closing ceremony program dengan sepen EP mah ngile ayu dan sing hapet kini video do sedang do bekut dipini ke program ngile happening sini broadcast ni. Okay, so come along with me. Thank you so much. So this is my outfit. Let's show you. Just put my phone here. Okay, this is my outfit. 3, 2, 1. Saripna Deljati. Wow. And one more thing I would like to share. Pak Benito EP mah. Kene ke blouse, tadi kene ke bangapang, kene bangasuk hima. See, it has kene puff sleeve. So I'm proud of myself. Tawa ngai kesula ki blouse kantama blouse seri nene keseri gat ko sabla bondi so ya. So at least ngana ban so ya lagi no. So I feel proud for that. Ya kene kena bangaso hi seri jan ko to bangaso hi ke nene blouse tengah. Mah ini wat ni tensa kene keseri ko bangapong mata kesero kene bangaso hi ay masih fit kerjain bangaso ni blouse. Menta ada pilih outfit kau nangariam dan terakhir ini sa comments internet ka hamdam ke blouse bangasuk hima ngasngu serong ha bangayo pon gijan gi bangapong abangasuk hi tementang ada kupor ban lecing sang dengan lecing sang shwa naik mas shwa dan hadir getu ngan sadon kam kecil ngan sadon ka closing ceremony saban chief guest perlu jangahi dia ngan pen EP ngene dong ya ini tak nonjok daga jing chania ko tali mana chania tali sahu tak kamu wali yo yang jing gai mediam yo hadar ni le haga juga benta ko kamu ko wai hin wai dan yuan ki benta dan mana tim ko wai ke ting jingmut ko baru le pha dan ko wali chania kamu chania mana tim chania ya mencari part yang pi antam kasi kentu ko yung PE yung hai ban jing dulai perkamjo la kasi aplang yang pi kam kabalang iki kan bro kat ki bentar ko ay na sang samba dong ya persin kursi ini tak ko yo third prize ha singing competition jodoh dia oleh mau yang kong mah yang kong wah ibu deh gigi mah dia jodoh wanita kecil cat na kedong putih grup deh Boy.
Wow. Mình yêu phi này là cái accent bị chলাই thì phi cái và cái tiếng mà thì mà mà khơi cái ngàn chặt lăng kế cái đấy nè cái gì bây giờ years later. Mentang la poyeng, ngila ada program, ngila ada banja, ngila ada bertikam kejam berat sete. Dan mentang la poyeng, dia pada iam kita video ngala ayu, ada host mentang kesini ngap penyanyi ka closing ceremony program. Setelah ha best ha kita cibun ki item ki program ngin ale. Tambah biara bandring berat namar ngacup hari ni kiwe namar ngadon. Nga penjaja program ada tu stage dia ngah yo ring ra ba alis ngala ya pi knet kai ke bangi de ya keblesi pun beberapa pe na dok sedang hadu ke bekut blai nongker ku do pi sana ya support ya kerjaan yang ada ke bapi like share and subscribe ngin saya kendo pan ha ke pat video keblesi pun ngala ya rosem tiu nak kisang samla thank you so much. Okay ngam ketende saya ya chamani hang next video. Thank you so much. May God bless you all.